Yes, omurebe wa Kera Media News Center webale kubano gendo miso not following amukutubite gwa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ico kwano kora nico bashire cyamani kandi ona kuredi zoba no rebo turahanu ya turiyo omaka gomukuru Saidi elindi naza kwana tuyanzura turiyo makagaye no to amutayayira kugira ngo agire bintu yakusokana tugamberaho asonga zitari zimuna zimwe no muntu owe ebyo butegeki kandi of course tino kwa tugamba mbuze kwatagenana ebyo butegeki tubase kuba tureba imbera coordinate ambara special muri district ya Rubirizi hamwe na nihangari yona ako ari yabarikiya person wa NRM nono kimankanda aho tino kwa tugamba mbuze nyinji reka ngo asokono stamaho kandi zukango aba marketing rest house niba kuteka musente kureka ngo tukora ebyona izukango bine oburaro burungi munonga iwa kuba ari yokwe to kumanya usome kwa noza za marketing otungo buraro burungi ori cyenyaza kirungi wana rakore byo kureba ebyo burambuzi niba basa kwa abagino miso no kureka bakutwara oyine party oyine birthday party oyine mbaga wedding oyine bucimo cyona aho bino kandi umwanya murungi kandi bakutirena na sauna iwe oreke ngo kwa nozayo oreke ngo kwa notunga amagara marungi chairman to kwakira Nina chereseho. Origi. Ndije. Ndio musozi wire team chairman yes. movement. Yeah. Nurarota. Ndiya utinyine shonga. Mazo yakora abakore bari Kera Media. Abakutureba muri regie musibireje. Nimugamba cyokwe. Amazina nirakanikanya kuri Saidi district NRM mu chairperson Rubirizi district. Yeah. Endizo tayitu toyine ndizo yoyine. Ndi chairman LC1 wa series. Ndizo kwa rumanza. Ndi chairman LC1 wa series Kagando A. Ekusango mu rukagwa cyambura mugombora cyucamba mu ishazari yabo nyaruguru. Vile jeje series wa Marambuiriki. Kuruga 7 nazaho. Nububa chairperson. Nubamba chairperson. Kuruga ku Rwanda kinana na mukaga. Kuruga ku Rwanda kinana na mukaga no kusenera izoba. Tubakwiyaho. Ndaba mwana positive. Tubakwesimbaho. Abuheru cyanye simbira katungwa akaje umuntu yatangezeho yatungwa bururu 13. Aha bururu 23. Nagomana kagatunga mbose ko kimwe no bugaburi bwa family. Ayaje atindiga rukira. Chairman akoko wagira ngo chairman w'Swana kandi omazira kire karindwa ikintu twasanga ngo kutanakana na president Museveni oturano zombwe mbisi. Kache enyuma politics ezenyuma naneza hatiya mu district ya Rubirizi nurango zirista zemerista mazo tebezo ka story politics ezenyuma zanyu mu district za Rubirizi ko nantaka kireyo na nkanya we politics nkazitandikana kinana Museveni akuze yazero mutsaka akataka jireyo Museveni akareta kibina cha UPM ya isimba na Obote akariho UPM DP, UPC na CP nizo nkwizuka hezo imbozi tugitanikira nkari tugitanikiraho henyine arikinana aho bamara kwezi umurombi obutegeki nubwo bwo nkanye n'imyaka 14 tugambere ko kuyatambira umutima gwanjye gwakunda Museveni atakakire kuno obwiro bakarimo Obote wakabiri akarimo Amini kinana kandi Amini kuyarugiho usanzwe na mwenda hata yamuheru hazaho abandi abategeki irure manyabe na yisaba bategeka he miezi baba president miezi then kinana habo kuzonkai ukuzo mu Karuru so Karuru Museveni ya leta UPM kunu yakirwa muri Busenyi gureta yakirwa Sukora na Chukuri nabandi bazeyizeye bakwete ngo nambwe nabantu bakamwebwa konka kabaryo akage kikongi cha UPM so nanye nakunda UPM konka ngatakubasa kutera Karuru na konka naza motoka Sukora bamha pick up that's an kind of kakwaya akana rugana nkeji kuriya nyakiyanza eriho nundi umusigaza kana mweta Obote ekusuburwaho Saidi ebyenyanza so nanye naho Saido ndizo mutabano wa wikonora akuzaro na Basiru nankaha ruguraho rugazi kuro ruguru ko rukizi so hati nanye naza motoka ejeju hata amukoza motoka ejeju ya Sukora hati nakunda UPM kinana ka yani yankundisa UPM ndi ya motoka 14 kinana nkanye n'imyaka 14 hati nataka kugenderaho ninyisongora UPM mtwata tujira UPM twenda tujeyunge pamoja kwa UPM so akarubwahika umwaka no gumu kinana buri kubwakire bukutera Karuru
nakurebera ayabe nabariyo umwana nkanye emyaka 10-15 konkaryo wa UPC akanatera karuru 15 UPC ukanotera karuru ati kunkurira abantu bagamba kandi ngobanya ngobaye ntare mbaye bakaruru akaruru n'enduru nyira kubagambira abakutureba n'abaturikize akaruru niki n'enduru akaruru n'enduru so akaruru bakareta barite boxi ngazirebera cwamba akaruru kakataro kisana cyo muntu akaruru ko bwirobwe kona kakana kasana ubuda karwe mu murungi w'akaruru bona bukushana akaruru kakana kasana kona so ekikuru kikaje cyo kurengwe boxi baje bayambere ho kisani cha UPM eje ni boxi ni aba UPM nza kunagoma UPC ikiganza ni muntu nza kunagoma efuka DP nza kunagoma CP manyo kane gireti ni muntu nza kunagoma then so bakaba hebisani ati bareta e boxi bazite ko omugombora mukana muterero munzu omunda tarokusohora no rugaheru noza muwenka no tera no garuka heru no genda ntaza mundize no natera nasora heru aba UPC abakaba bace munonga bakaba takurenga abantu kama 30 ibinje kari UPM egombo reje abererwa murarike eriko muna nkeje abinje kabakaba DP so hati yaba UPC ni babiri binamani bwire bwa UPC nganya hati chairman wa NRM wa district chairman wa UPC wa district niyo kushiriza muntu kugura motoka niyo gabarori niyo kutoka mumuhereze fuko gumonyo gumuheki kana mani gagari yago UPC amani gagari yago so ukwikana kurungi bazo mbox aba UPC bahiruka kutera bake bahamizo beswahili bahiruka mukuza mbakatabazi barika mukuza bashize box ya DP basanga yone gizireti ezwiri bahindura cyane cya DP bashitekari UPC babambura acha UPC bashiteka cha DP batya box ya DP bashiteka UPC akaza bari omwe bachaba bahira libesesi ya chwamba ba Andrew Ndereya abo nibabere yaba man bamaningi badidasi bujembi badidasi bujembi abo ajajajaja hari adipo kanu mwitiraho so bazire mpara zabo ngufu osweka side emwe white side ndizo green no butisati nabwo butyo atima wa DP mangu mwasinjira ko muri binji aba DP buni bamangu basinjire abo kuba DP gumire kandi benshi barara bakumire box amhiri baze kurazona bazitwara isaza kuza kushuka DP hari musa kuza kushuka DP hari musa nene nyabuzo rya kutiranga cyuse cyane cyashiteka bakaba chikozidi kakaka ryaka kuriyo changa UPC ne changa karuru changa kubuzabuza hariya hati kankwizire manya hata ba DP batanga kuzaguza ngo bajaki ngo basinga jaka basinja kari wa UPC kambicha ari wa DP kambicha ari munwani wa jaka basinja hati kambicha aje nirukanga yacira jaka basinja ya mutoka atana kusinga nta kusinga abasira batakwitira hara kwa kubyeki nkutwari hati ya mwirukanze ya mutoka yambyamye kwansi intibi na musaka tunguru nibarangira ngo UPC niyo yasinga hata mjenzi jaka businje hati abantu baza steringi hati kambicha abantu baza kai kambicha abantu bavuga wakahurira karuru wabahura butegeki so UPC yagireta UPC yategeka batankagabira aba UPC emirimo kugabira aba UPC ki emirimo akataro karuru cyo kurebera ubutege cyobwe ngize nagira binabukundaho bagabira abantu emirimo bakabagira bati bajya ngo nko basomera bumuruka bamuhereza nankano basomera bukungu nankano hakari umukungu w'empera na n'umukungu w'ikireko uw'empera n'ubwa kana tungo musara no kireko so bantu bategeko ko sangomu enyuko ebyibo kasasiro umutayine kasasiro aina katanda ko kutekesiani amahanda yerire amahanda kuzo mutero tuberire funzi bina biruho abo kuba tokumwendo karuru ati twe ubuteje cyo bwite no bure bahate saheji mbone umuntu wamujyango ayembeke to irita karuta kuza kwa wambudo twotine kasasiro akarura kakuza takuja ki takwa
so ekikura no kumureka yokaguma notegeka konka bagamure kwita chairman tuno tujino miss wao UPC yasinga chairman twatambara obuto ya of course ya ebembere President Museveni tutebize kastora ko ka President Museveni kuzombo ebembeza hat President Museveni DP kuba musinjire wakagamba cyabo DP kuba musinjire Kawanga sema ogerere na keji UPM UPM akari Museveni Kawanga sema ogerere akari DP Deru obote UPC hata bategekaho twatandika kuza Bushenyi Museveni taragize mu kwetombuita nabajya nkako nguko musinjire yayitombuita yazo mu nakeje mu kibera anti Museveni kuba asingire tubarasinjire to ba UPM bakasinga ba DP nanga tubari ibito ba UPM bakiba ba DP konka babiba mu style ejini nja waje tegerezejo kama mbaya korire kunuye kari information kurga kuri konka abwanje nitekateka ngo we Museveni no kurga za Tanzania nankahi nibiho amini akaba inegenderwa cyeyi cyo kutegeka kandi ayine muneshaga mayaki yo butegeki so ahataho nko kuzankahi kwesoke kisaka itebe turamanyire to babusenyi to babusenyi saje twahindukire twabira ba UPC na nyabari wa UPM na inkana hindukire nabira bwaki amakuru gacho nti wano okwabe wakanisa bakabe nicyo bakora kandi bamaze kumpenda mugongo uriya yasinga umbire nimpagira bamusinga ati bazigarika bantaona ninko nibanyeta mutwe izo politics yezanje zindi kumanya izina somesiba ba makaru ba haba bona bachukuri baskora kandi wani minister wacu bajya barangira president yabo ndizo atikare yabo ndizo hatinye kikuza kundwana sako za kuntera umugongo guhenda niki ningena niki kugira ki niki kutambura president ari omunankeje mu kibera tumune challenges mu atungire kimuka gure tabushenyi kandi tunga challenge twatungira gweta Busenyi Museveni ko yabari mu kibera ati Busenyi obote wabo yafurukayo yiza ha Busenyi famfuru yiza Busenyi birabiri na musanzu byo kwa gatanu akatirwa kubona bari Busenyi mbino kutandika ne biro 20 twantandika kivuro Busenyi motoka zona ukono abe nabaye motoka na bari wa UPC so ko ine kutwara motoka petrol station kunyamba zita go kusomba abantu kure kitu nkabunyaruguru tukabona tukutwara bakutwaze abo kutera DP hati bagumene batusombese mingo Busenyi yana bobote yana akwiza Busenyi ebirabiri na musanzu byo kwa gatanu ati tukatandika ninjanka kibanza cyo kwa gatanu kutandika kuteme mingo kusareberere kugira ki ebyaki ebyo kukora kitirirwa ebyitirwa byobote bunyaruguru na buhwezo nito twabiri tukoremera mu yona Busenyi yo kwakiroha yo kwakiro bote twatwembeka kitirirwa bacombeka nankeje kuri ya kitagata umunsaro yantunga mu Busenyi ekindi bacombeka kasaka munsaro yambarana nankai na Busenyi ekindi tucombeka katunguru ekindi tukombeka kuzara kungiri dere binde byitirwa tugombeka ha Busenyi aho bino emingo kuzaragata mukazaragata mukazozi kaziboneza deri UTC zikasomba abantu kubihaguru kubiyankahi ati Busenyi obata chika Busenyi hata akora rorukoro abwire bo twatwe district 36 akora rorukoro kasese Mbarara Kabare urukuga karukoro mu Busenyi Shitugumo handi Ria Tororo Kabarore ayete urura arebe yaba mutaro abataro ayirukana Busenyi Busenyi aya nyondi abasi yanje nkani basi acha mutondo wa UPC na benintura ho ninkoraho ine myaka inga yo ubu nkanye n'imyaka 15 15 kinana na gumwe 16 kinana na 2 batyo bakunyeta toto bya basi acha mutonde ninsomba abantu nabandi papati akatanda higutara mu musirikara kugamba nitwa kajegariaris omuti koma wino mutambura mu kurondana KGD ato obubu nkanta kejire motoka nkiza natangira mu baseje yenyine mu mwaka gwa 93 ubu natandika kwega motoka Museveni arabamo Museveni atakarabire mu manya hati Museveni manya hati ya Museveni yabakari hati atanga kumumanya ngo hari umuhekera ryoko ati road broker za road broker road broker Kizinda
road block mu Nkombe, road block Katunguru umuhanda kuzishasha, road block umuhanda kuzakatwe, road block Chikorongo, road block Muhocha, road block Kamaiba, road block Nyakasanga, road block Hima, road block Rwimi, hata road block za road block zaetorora 50 yaba 50 kweli zayo rwatanu na Chitambuliso uko na Chitambuliso na 50 uko kwatira ho sente zikwatira Chitambuliso jota ya sente rabaho waturugezegeza futerisa za hari murambika hariya akine ankondizo waza kwita murugezegeza utakusana nabo tuzayo bareba sente nizo ine zo jiruta hata 7 yiza yakwata Fort Portal yabani yabanza kwama kuya kwa Fort Portal nkabani nkoro bwatane boya amotoka ya y'umugenzi Amir Majidu kakamini basi ka Hurvan twashire Fort Portal twasanga abantu bona bemereye twatahamu twasanga abasirikare babakazi bakomera amabera aha nana kinyi basibireho akagoye abasiza bazwire bisatu bitanyagurikire bazure busa batine ngo izo kuzwara mine mbumbi konka batako abahekera konka batakugamba ha muntu batine muntu no baganzya batugambira ngo mbe muri yaha nza kubagambira sayira abatwari muri twe tubwane mu kace hati barwana bacamara kurwana baturekura kuriya tubaje tushika kuno mu government enako tuberero enako gavamino garuguru chikaro rubuka babatera bakasente babagira bate bakurebi abantu wanyangara so na kurumwe turinya kasanga biskampu omukasente kwa kuchera mukasisi kasisi twasanga baje kwasira kasisi baje kwasira abasirikare babihembundu abamwe birukanga karo umusirikare kasisi oka kana ita abantu kana itarese mu kuyabira kurebe shaga yakunda kwita ferisasi nanga bakuragira bakusara so ogwe yirukanga ni izina ryanje ba konka bakundi bakushima bakasese akana atura kasese aho bakana bayita officers miss awa mu town hawa mu town amesa bakana mata prato Museveni yiza atyo ba kwate mutoka ya Siraji zaribwene katwe rore ejo nina rebe habasirikare mu rwanda rwo kubanza tujya abasirikare batusanga cyamburaha abahekera mu bice barabaho bati bagenda kuzakurira ngo bakwata busenyi ngo bakwata rukunjiri ngo bakwata kabare bakwata oku hatukuna bendi ya cyamburaho na icyo motoka ezi ishatu za madodo bas zuza parking aho yarga Museveni yatubuza atamukikuru skora yoko useri fajya ti so akana mmanya yes kana mmanya na madodo za parking aho yatubuza skora twamugambira yareba ho toyireta aho ako mugenzi madi naho akwa bajuni yaho ahina yombekirikanye naho karo toyireta aho yazamu yayamba yamara ko yambaga ko motoka zaje yasimbura taragireyo askora ataragireyo itinchizukaje kunka dusa taragireyo akagomezamo yagenda hatukuza kubandi yaho najana muri furu barenza twahikambarira bajangwa numukoma rwo bukona umutabu tumugyachi tumukuzayo hari utaro twanzuza kabare twahita twaza kabare twagenda mu hekera nakene babibona so Museveni yahamba government yajachi yaje kwata ngakuwe editinga twaza kabare urutaro rurimbarira urutaro rwagenda rwahika masaka rukaruyo nambara ruriyo mbwe barakse baje hambe yana nkeji baza katonga twagumunturura katonga moto guna waka Soka katonga muruka kamunongo umugera guri mukatwara abantu bingi ne basako ne muzimizo ya terorutinde karwata karitekaho so ati twazo mu government ya Museveni of course ni yeje ni tujimanye twarura RC RC twatanika twategeka hato bumanya atabona hika mu myaka 21 bakawataize myaka 21 kana aswiri abakonka nkaswira nkaswira kinana ni 5 omwire bobote umkuswira kwanye ko kubanza sacho nani 5 kani baki 19
nibwo nabanza kuswira so kinana na mukaga nabwo niza naswira hatobwe twazo mu government eji yobote Museveni yahangura road block zona yaziyaho toka road block nemo mugiye waho tingwe no road block nemwe twatandika twasigaza rutaro rw'abasuma twibira muhanda ntuza kusopinga kabara mutro basanga mu nkombe besigiri takabazira bata mpora mbunde zone yazitorotoro zone yazimaramu ubusuma bwene bwaho so challenges za government ya NRM nkarugana yenyima mu UPM nojimanye ninjimanya kurungi atkogamba UPM nojimanye ninjimanya nebigenderwa bya Museveni nimbimanya kandi turi no musayi gwa UPM tonka ati hizira hatari kugenda haba muza challenges mu government yitweji ya NRM ezindi kwena ngambeho obunda bakutureba bamwe batakateka ngu tukuzimanyitwe bari hanka bakuru challenges ntuzireba ziriho kunkate ikituburire mukace ubwire bukiza bwahinduka okutwa bintu bugana osinsa president hatkantu tukumbugana aba NRM tukatamara mwaka tutastamire nawe tukamugambira bizibe biri hankayi ebya ground mwe nato mwaka n'uguhatogwa kabiri togwa kasatu takumureba nabanda babene bamureba batangiye government hatwagira mababase babakingira nabakingira roku so challenges ntreba nindeba muziha nindeba mu challenges y'uburwenguzi nanye nkanga chairman wa NRM wa district ya Rubirizi nimpaka kintu nkireba ndirando cyo kushikora kirema ito president ito ba chairman ba NRM akatwima power nazi tugambira mukanwa abutukutura nabo tabakumanya buremezi bwitu so challenges no sanga nkara DC ari mu district takumanya buremezi bwa chairman wa NRM osanga mukawo takumanya buremezi bwa chairman wa NRM haza mudiso takumanya NRM kwa kuremera haza mu hatakumanya na government yarimo ba chairman banjabo nubakamba ba government niki kunka atureka yoku kuri nyuma atuma chance yo kumugambira ababa niwakujipima ninga aroko batelebise niwakujipima abo kwa kabe naragira nituba chairman ba NRM tukabe ntarpota akonyo hati nkurugaho nobundi banari jabwa chairman NRM ninguma mu district ya Rubirizi kunkara DC nibamuhindura iza agenda kawo bamuhinduriza agenda diso bamuhinduriza agenda so chairman wa district na chairman wa NRM abo no bakuburwa no bagumankayi so mbwe nabare kintu kikukwata aha muntu weno wa mu district ejo habarho akarimo kona akaryo ko ruguru akokwereza osemerire kugambira chairman wa NRM na chairman wa district twantwende umuntu okwereza mu rumogo mu district hato bantu twamuronda ngati ko kugambira DC agenda lete wabo kibe kindi ahari kuruga amutwaro mu izina bya district yagize ki yarimo hato asemere mu minje bakutwiba ha district ya Rubirizi akari ho mu rumogo mwahati nkwenda kugamba ogo gumunya managere guri mu department ya NRM guri mu department ya district mu rumogo recent kandi hati department ya NRM government ne ya NRM gwazanke kawa yaba agenda ihimwano umhara wabo munyabuzari we yamureta muteka district ababiri basabira kabari abana mukaga mbajya ngumanya ngururize basomere ababiri basabira kandi basomere fata somere twa chief justice kana rugaye fata somere twa general accountant bunyaruguru Rubirizi no gizanisa abana bine bitabo abana basomere ka amukuru kanyankore Saidi nitekateka ngo gumurimo kuza kugira ngo kawo azo wawe yeyo muntu amuteka hanuya abebimbezi ba MP bakora kikanje ngo basimukwana batamusonga kezo ati ba MP aho twinkwenda kubanya abo kuba first of all hari bimwe bakuba batakumanye bakujwe muri districtom kunkana abo bakarene barwo kubiza batubuza batushyikira nkiko batujya nkonka
twantwenda mutuhereze mutugambire mutugambire challenges ziri muri district itomo hari mbuzibuki mwine buzibuki district hataro ngo president ngo ya nishomero no nankeje kutika bakwasireje kurungi konka bakabanyisire nankanye nabagenya ati najya nahereza vice wanje konka vice reporter nawe yari kumpa namba nkubashire kuriya basanga yabana bakwita babunyaruguru kubagire kuba sariza kiruhura kunaje kubuza cyane LC5 kandi binkure vice nyibanga ati nibyeyo ati nondize mwana nkamubuza ati yanje ngo wari toto tramuzangu uri musero cyo yari toto takujimanya so ni bamweto yanga kumugamba nyoko no yanga kumugamba no rugam family cye yanga kugigamba nabungu bakatwaro kawo wachireba now ejo challenge no gireba challenge yo kugira ki challenge yo kureba ngo bribe ekituga corruption mu government yito mu corruption kwa silence na higuru okunyigisiriza abantu omuntu omwe omwe kuza mu office akajinyigisiriza abagenzi be akarya kabura kwiguta mpaka kaguma najirira akarya akabura kwiguta okahura ngo umuntu ngo ine na sente abuzwe naho kuzibika Kanyakori kachia person wa NRM katugende step by step kandi emirimo kuzira nyingi kandi cyo mobilization ugikora tuba turi mbere bakaruru abakiri babizi kumbira bakaruru kasate nangeni ati nandiye ninda kwizira nandiye ninda kwizira arobo kuburwe mu mukara nayo kakufundira ndo kutora handi hakaje hata akabura abako batino yibuza ngachema wa inari mu bakampereza egari bibiri cyenda nisatu wazigaba za LC1 cha person LC1 abaye NRM wazibaheza na emerera district aho na kwa Tanzania DC twazigaba buri cha person yatunga cya kagari bampe gari 5 zemiruka 5 neji nazo nazigaba bareta pichipichi 11 town council ibiri na negombora mwenda nazo nazigaba ezaba inarem nkuine chairman wegombora navuga pishanda bahontera nambwe nanka chairman wa magambo ya kusanga shambara ari pichipichi navuga naza katerra but nyo chairman wa inarem wa district nintambuze bigeri ikiretoshi kandi abantu nibacamanya ngacemana wa inarem wa district nibakwitambaga Wine kubatuye hano riarevo ya district ako nori nkachi no ikakuzika bakwasa kazindaro niyo chairman LC5 NRM akuzika nibenda kuri akondore message yawe uyihangano tayechebiri uyihangano tayechi o district omuntu ari mu government ge mubebembezi so ati ezo zona ni challenge ezo ni challenge kugira ngo nkabiri ni shaba tukaronda chairman wa Western Region wa NRM famtera karuru tukamurebaga kurwantu rwa kumuronda tagadarikaga kutweta tujya tugira mu kigo rwa seki twatese kineki usanga no challenge nazifana kizo kutunga naho ko kuburyaho uyicurani wewe abakakiyo ka district ya NRM na bacha person bamagomborera hati nabo bakubuza chairman wa NRM biteka twamara umwa katachika ko tatweta ko tugirota hati ni nyimba buza hati nyimba mbete na yibatanye sire hati kunda bete mbagambere ki ndani kari kubagambira ngwenje kiro so tugumaho batusensera challenge ndizo nechikusasa abakugirwa ba NRM no muntu kuhinduka karuga umubibi nebindi akaze mu NRM igisa katungire mu makatungire mu tukakatungire sente katungire heje katunga iki abatwe barwanire kintu ecyamusika ngo ayizemu bari aba kubona bona naza cyane cyo busasa nambwenu hine kibire muri district ya Rubirizo abantu mbatirire so nyinsa kare ninza kuzo mu office ya RDC na diso kubabuza kubachitwarize
nichesho na nyimbo ne answer nichesho icyo tinguza kushigamba hate sahegi konka hariho umurimo oguhirwa muntu ningano atwire wagiso oguhirwa muntu atwire atari buki kandi bakaguma batene no baburize hati kunguza kurira mpora ngo hari musente ngumane baze batanguze nguriso riso busenyi ngwakajya ati but now ogo muri mutu kusoma bakabire kana gutwara umuntu ogo muri mu kusoma kana gurebo ngo ogo muntu yagutwara ariyo mu kintu wenyine kandi kinde cyabiri n'umwana wawe kwakubarya mu rukwi ogo mwareza speed mukamuto mu intelligence hagatwe yakubarya mu rukwi mumutero muta computer kureba ngo mazimo mu ntogu okoko akaruga yoje baba iresente so atecho nacho kiri yakizimba katerere rubirizi kirimo kiryomu mbuza kucyondoza je kirebe mukateganisa abantu guzere mukora niwo bire waturiyo orwaro rebe bakaronda bo kubanza list yo kubanza bagisesa baronde ya kabiri bajata yakse twabere yaza waho chairman magezi ngumanya manyateka mwe ibingwate nibenda b'imyaka kutanca 85 garo ruguru